twaba mu Ngagara bavuga muri ubukafe kera. Hanyuma papa yari directeur general watwaye ikibuga cy'indege. Hanyuma hageze mu kwa gatanu papa yapfuye itariki zitatu, ariko kwa gatatu icyo gihe ndazi ko twaba turonka ikonje ko niga quartier d'officier n'intesha, ariko ntiyamaye amahirwe directeur yaguma nzembagiza papa cansabira kuri Saint Joseph niga mu Kamenge, ariko isengero yari mu Kamenge yambaguye Nyabagera yari isengero ariko hariho amashuri sixième. Papa yapfuye asize hajya ko n'ibyamwongera nshingera kwiga imugera. Papa icyo gihe rero arageze ahantu yari kumwe n'abashitsi, Mukira Andre yatwara Ecourage, yatwara Ecourage Mukira Andre yari kwa mama wacu hajya mu Kamenge. Wabona hajya kuri hano ikambi yari mu biti urumva. Hanyuma ho muco gihe papa agiye yari n'undi musirikare, babatirika duherekeze umuntu agiye kumusaga umusirikare. Avuyeyo batarashika base kuri Rompwe bajya binjire bacabona sinzi babateye mu kiranje ko yari imbere arakomereka. Papa cyo cyagenda kuri clinique, mukanya papa acabona haza abantu batemaguwe n'ibibanda n'ibiki bacamba bategenda kuri Prince Regis, aje tora mu kiranje kuri Prince Regis acandi kunesi yaje kuna kutansemana. Hanyuma muco gihe rero papa amaze gutaha ubwo nyene numva bwe mama ko jina umukobwa mu bahungu bane abwira ati umwana murasi kwe bamfasha ati akosamesha wamfatije umisi miki papa nawe hacahaza zeko atagora hacahaza nyogozi ya achaza kutora kashipe. Papa niba mutwe muri nani muri cyabya bikamwe bambe babatwara mu bikamwe bagashira bashimuna matera bagenda bakobita nitwa bidarije, ariko mu nyuma papa twakozanya kashipe akwe kukaze ko musi bashe bamukwe muri sene cyabyo. Hanyuma muco gihe rero papa rero muco gihe agiye mama arakurikira agiye kuri komisari bavuga ati bacyashe bayashitse bamwica subira inyuma bakubona aho bagamukurikira. Mama cyasubira inyuma mukanya amaze kuza mama acaza chef de zone wo mu Ngagara wo muri Okazi agwatizana yango ko papa yarafite inkoho shabategetse bari bafite ukuntu. Mama agenda mu kabati arayikurayo ayitwara kuri zone ndamuherekeza kuko bafite abanje bose hari imfura ya data ubu ntakivuga afite AVC ntiyari muhira. Mama muco gihe rero hageze kugira ngo batizwe ko jina naraganiye itariki y'indwi z'ukwezi kwa gatanu ndacyabwira. Hanyuma muco gihe papa mama atwara iyo nkoho nani iyo nkoho ayishyira chef de zone aramusinyira turagaruka mukanya ngo haje wamaye murebe kora nagiye kuraba ahajya muri hacu ko twe twabahajya nurajya inyuma ya Saint-David permanence do twabana hajya na Dino Nyamoya premier ministre hamo akaba na Baredise Andre na papa n'abandi bategetse katimeze nk'abantu bari bategetse usaba bakuri yo kandi kacese achafisa impapuro za kera ko ntazanye original z'ababirigi eko ana foto jinga kumanda bigenda bwa ndaye kuno ira ubuntu no shika gashingira intani hagira ibyo bakabiri bazobeshi harakuye abahutu abari murere nabonye umwe karaka kagufiya gusa abaho nayi ariko nitwamye ngo nibiki ntahamuri ico gihe muco kanya mu nyuma yaho mvuye kwishuri usanga batwaye tonisi ya papa barayitwara usanga batwaye amatelefone bakasha umucano bakasa amatara tuzi kuvoma tugiye gusaba amazi mu muhana bakora tugenda hiyo mu mwana wo mu menje nitwo micaye mu menje twagoma he uri kamuzinda utolera bakazenda ya ba gendarmerie hari gendarmerie nabo icyo gihe babita gendarmerie ari undi mugabo witwa Marcel yene yapfuye ine yaba mu kambi hajya hepfo ijya kuri ya municipal ni ayo musho di papa bamujanye bacala magara papa mama
bati nimuze muvuge ko muzobanda muriha inzu. Mama numva avuze ati inzu yari muhira papa yasize kuri 40,000 ariko ndashaka kuyiriha 5,000 ariko iyo 5,000 mama yaratanze nubu aje kwizina ya papa ariko nange kwimera kubaza ndabura mwico gihe mu Kiranze rero nawe batebwe twa gatanu uko twatano batwaye abantu babategetsi cyane urase kumva ko yaciye agenda ndombe bishuru mu nyuma tumva ko urase ko yatewe na umusaza wacu kwatisi mu nyuma tumva papa ngo yaragiye mu nyuma are dese yanje mu nyuma tubona data mama wacu araje arira anje bona nakunda kuba haba ya mama numva ko saze wa mujana bona rahoze ashitse gusa mu kambi tumva bavuze ati ngo ndarondera aho yimuka yakwera afise parcelle aho mu Cibitoke itarakura iyo ngamukamenya ashaka nagaragara gutwaza bagusha muri yonze ariko n'ibyamuhaye amahigo kugira ngo abandanye yaciye akanagaraca duga imugera iwabo ubona umugabo mu Kiranze muco gihe rero irindi wa kabiri tubaho gutyo ariko nitwageze amahigo twabana mu mirendo wa kabiri Stanislas byaronderwa yaratugendera iwacu kandi yaraza kudusomera imisaja mu kiri wacu ntigeze adufasha n'umunsi n'umwe uvyereka ibyo batubadoheze ijya buruguru n'amata basha mu kato ca shogora gutya timusashe nivyo bihagira mugira ati wewe dukenye genda ngaho yagusiga amafaranga ntiyatugabure kandi yari umugenzi wa papa turumirwa ariko tubaho gutyo gushika n'ubu numvise rero ngo bavuze ati nibaze kubwira bashingire intahe ari ukuntu bantumye ndaza aserukira kugira ngo intahe ubuhamya by'ibintu by'ibintu wa kabiri jenga nafise ukuntu papa kwereka nimero matikire yiwe yari 50 wisano nate nimero matikire yiwe ku kazi yari 50 wisano nate igeza hayo longe mwene Theophile Kadomo amakaba yarongoye umudamu yitwa Nginani Nzofa barushe Cecile nawe yava hagimugera nyuma ya Lourdes twakabakukira kugenda na papa niko murakoze cyane.